Dan 3. To je drugače čisto normalen dan. Evo, malo smo još treba odpalili, ali dobro. Malo smo još krajšali. I da ga prvi spod. Evo, zdaj gremo mimo naše hiške. Ko se tako naješ, ko si se včeraj, greš lahko pol malo pokuriti to, v Big Bearju imajo tudi to in gremo, ne? Stiskaj kor. Hop. Dar, mi smo bolj delali kor. Primi, drži! Zalet moraš ne, punem. Daj, konci bokse. Ej, to je ono. Делаю приставці. Пиво є? Не пусти сторону. Ку-ку. Де попитка ти мала? Pravo vreme za kampiranje. Jure, znao da se mora na rikvers parkirat. Mi smo v Big Bearju, iz mano je italijanski šef kuhne, čakaj, ima neke plonce. Il to nome? Gianluca Balin. Gianluca mu ime. Come era il dramazzotti? Sì, l'idromassaggio era super, era bello caldo e favoloso, favoloso qua. Ah, non pretendo, ok. Come sono le ragazze di Bella Krajina? Le ragazze di Bella Krajina qua sono favolose. Dobro, daj fanti, eno kaj bomo eno resno, ali? Za slovensko? Ja, tudi. A pa Kaj nisi rekel? ja tu plonce pišem. Gianluca? Ja, pori, no. Alo, 1, 2, 1, 2. Dela? Dela. Dela. Ti si šef kuharski. Ja, baj. Ti imaš restauracijo? Imamo restauracijo tle na meji, v Italiji, na meji s Slovenijo. Ja, restauracija pa ima neko ime, valjda. Antika Trattoria Primavera v Muđi. Muđa je pač mestece zraven Trsta. Čuo sam da sladico dobro delaš. To tudi. Kjero sladico si včeraj naredil? Včeraj smo imeli sladico na bazi Mozart kugelna, sam pač v moji izvedbi. Mozart kugelna. Mislim, nekateri ne znajo, pa kaj je Mozart kugelna, ne? Mozartov pralin. Aha, to je pa v bistvu čokolada, pa marcipan. To je v bistvu tega. Ja, jaz sem pa dodal kreme, čokolado, biskvite. Pa je, sladica nastala. Če prijemo tebi restauracijo, kaj nam bi priporočil? Ja, ne vem, kakšne testenine s tartufi, ali pa kakšen steak s tartufi. O, boš slišal za tako. Takšen zorin. Nisi ti vegetarijanc, Andrej? Včasih sem bil. Jih ne podpiraš več? Ne. Što so mi zamerili. Ja. To kaj vam ja intervjuvam on, pizda! Se vidimo v njegovi restauraciji. Zmenjen. Naše bivanje v Big Bearju prihaja po koncu. Kakve so zadnje besede? No, jokamo. Ali daš kjer se pridemo. Češ povabiti. Kaj vam je najbolj všeč? Hrana. To, kaj nima nič veze z Big Bearjem. Ok, jacuzzi ima tudi en plusno. Pojeste so zakon. Pojeste so zakon? Idealno se spi. Si kaj grdega sanjal? Ja nič, kaj vidva greste z gokardom? Da, nič. Se vidimo.